قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اللہ تعالیٰ وہ فرمایل بیشک از پتو سے بوندے ہغا دسترخوان نازلوین کیم نو پتو سے کیچے چا دے دینا بعد کپر وکا نو بیشک از ہغلر عذاب ورکوین کیم دا سے عذاب چپ مخلوقات کے ہچو کستا ہغا شان عذاب نور کوم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. کلا چا اللہ تعالیٰ و فرمایل اے عیسیٰ دے مریم زویا آیا تو خلق تویلی وی چی دے اللہ تعالیٰ نا غیر مو او زمو مور دعا معبودون و نسی. عیسیٰ علیہ السلام و ویل زد تو پوکی بیانوام زمو دے پورا جائز ندی چی زا حق خبر وکم چی دے حقی حق موتنشتا کچیر مو دا خبر کڑے وی نو یقینا تو تبو معلوم وی تعالم یہ پہر حغت چدمو پا نفس کی دی او زن پیجم پا حغت چد تو پا نفس کی دی بے شک ہم تا پا غیب شعالم یہ.